December ni sompali ania voin lama khan pusi tia thuziak international news le politics lam hoi kan ti chuak to a tun tum chu Myanmar lam kan hoi to anga kan rem chan lo laya news lar deuh te po kan jep tel hlek hlekanga nimin lama thil thleng lang sar zol te nen voina Myanmar lam chanchin kan mu ang kan an soyange nimin December ni som pathum khan chin state chim lam minda township huam chunga CDF le PDF tangkop tele terrorist sipai te anin kap le a sipai som an kap hluma an ka hlum tak te hne na tangin civil mi te thil hlu an lo lak sak te po la let le in anei tu te hne na thatta ka an pe kir le thu CDF spokesperson ku yoman chona soi nimin khan min dat lama hian in do na tum ni achua kani nimin khan ta se township pa chuan terrorist sipai te le an lam tang piuso ti pol te le PDF te anin kap boka piuso ti pol mi pasari an thia an mani tan pui turakal te po kongpeng thuama lo lambunin an motora cholta ni inan soi tin pakhuku township michu khopuya tanga tan chi tong lama kal na kong puya terrorist motor pahni sipai somthum vel omna chu nimin tuk dariat vel khan PPDF le mitche chunchong defense force MCK CDF anti te chuan lo lambunin an motor pakhat chu achia a pakhat dang phei chu a che som vek ni inan soya sipai pasari vel an thia midang som aya tlem lo chuan hliam na takan tur ngei ni inan soi nimin khan makui region tongduin chi khopui an khopui bazar lun laya chonhodar khatle minute somni khan sipai pakhat an kap hlum ni in Vishnu People's Army tenan soi nimina kokang news na soidan chuan Sian State Marlam Mongko District Huam Chunga MNDAA camp te chu terrorist sipai te chuan an beina sa hle a leilamba ka jet fighter te po an mang le a indona ana sa hle ni inan soya chanchin chiang zok an ron chuale hun kan lo ngai chang deuh mai don nia Mandalay khopuya chuan nimin pia December ni som pani zantar Khawvel khan Mahaomi chualam road 42 61 le 62 inkar in pakhat PDF te omna chu terrorist sipai te chuan an hup thut maya chutia an hupa an ka chuan PDF lam point an lo kap let ve a ma se ache chezo ka an tanga niang PDF lam pahni an thia midang pathum man an ni bok sipai lam chuan PDF thi hi pasari angen an soya ma se PDF lam chuan midang hi chu an bul hnaya civilian ka hlum te an ni thu an soi a engzok hinge dikti soi thia maharani PDF zinga papakhatina soidan chuan hetia anin ka hnu hian an omna chau nilovin an bula midang te po kapin sipai te hian an rok nga lolo ni om takania tin tun hnaya nu patuak an nu naw pai mek an ka hlum sipai in PDF lam thil ti anga an soipo dot vekani thu soin PDF ni lem lo po mian ka hlum chuan PDF angin an soi mai zela mitin te in lo film khur hle don nia atibok nimin tuk dar rukvel khan civil thuam in bel chunga bazar kal sipai pahni po tu te nemo an kapa pakhata boral an ka hlum tak hi aswal thei thin hle ni in a chanchin thachiang tu te chuan an soyani Sakain region ayado township keba khua a terrorist sipai an lut le a inzala yan hal ni ina huna om te chuan December ni som pathum nimin khan an soya apoi thei hle ni hetia an hal ni hi December ni kuwa khania hetia nga keba khua an hal hi tuntum nen hen voi ni ani to sipayan lu ma tangin civil mi te chu an lo tlan to a thile hliam man ti vel chu an om lo ni inan soibok Sakain region Yiu township police station chu nimin chhun khan PDF tenan kapa ma se thile hliam turan om lo nge chanchin soi turan nei lem lovaniang an ka thu chawan soyani Yiu khopui po hi an strict lea an khopui kot chua lama po inthum vel an suwa sama bike le solar plate te po an hal sak ni inan soi nimin tlaida rukle minute somli le panga khan Sakain region ta se township huam chunga yuata ya khua atanga kirle sipai motor pakhat le bike panga chu
man chain man yin mu bong kianga bom ne na be ni in sipai pahnih an thia midang pasar in hliam an tuar bawk chung zinga pakhat chu adin hmuna thalo hle ni in an soi bawk ani Sakain region tho Myanmar pin township atanga pale lama kia kal terrorist sipai te chu nimin chomhadar somvel khan bom manga be an nia sipai somthum chuang an thi nia soi ani bok Myanmar pin khopuya tanga an chuak ta chu reilo te ya an bom zui ngalani kani township en le chong khobula chinruin lui chunga tang reng terrorist sipai long te po nizan zan lai vel khan KLG PDF anti kani PDF te chuan an beya PDF te hian RPG an ka ba ka balhakung mangin longleng an siama bom an da sipai ho long omna an wathlen vele anti puak ta thinani nizana hetianga an beina terrorist sipai som ayatam an thi mai theini in an soi Sakain region Dipeyen township bo yua khwa a Buddhist puithiam te omna monastery ni ni chung omhun khuar tu terrorist sipai te chuan chumi khua apa pakhat kum upalam ni to ungyon hlain anti chu an hal hlum ni in voin khan an soi heng sipai te hi December ni so matang khan helai vela hian an cheng to a bo yua le satpia chin khua te rokin an suwa samna sa hle a bo yua khomi ungyon hlain hi anung chunga an hal ba ka u cho tengwin anti po an soi sanna sa hle ni in khomi te chuan an soi bok heng sipai te hian bok yua le sat pia chin khua te a civil mi te thil nei sum le rangka chak thil hludang an lak sak teu boka phone door te po rokin smartphone an runa sa hle ni in an soi bok Makui region Miang township a sipai council hne na tax pay a khonwar tui lathlit fim lo phurtu oil boxer motor pakhat chu voin chonhulam khan bom ne na be ani thu Mian PDF te chuan an soya motor chu akang chevek ni in an soya ni Sakain region tho Minkin township lampon boina sa Minkin township huam chunga khothum tungchi tit khong tri le winwa khwa te chu voin khan an hal le a hetianga an hal ba ka rapua bom an kamzel boka civil mi pahni chuan in kangan thelna lama bom an rapuak le a kut kebongin an om pha le ta ni in voin khan an soi tungchi khwa hian in ruk tit khong tri khwa in nga winwa khwa in khat an hal le ni December ni kwale ni som khan helai kho che vela hian terrorist sipai te le kani PDF te anin kap na sa hle a terrorist lam an che chia a sipai somruk vel chu an thingei ni in an soya an tlom le lutuka hetiang hian thilan tita ani don hi mani December ni som zirtop ni liamta khan Myanmaram pumpuya silent strike an kalpui le a Chanchinthar pui chu in lo hrevekin kan ring khami silent strike hoi hotu te zinga mi Burma student union hruaitu te chu chonghein fasting demonstration an neya chung mi te chu terrorist council sipai te chuan manin an soi sana sa hle ni in student union lam chuan an soi student union a an hruaitu heng ku zotet 9 te ku tu tra su ku weyan phiu mu le ku le pi su mu anti tetelin mi somriat le pakua chu silent strike demonstration a an tel ve wangin an mana nataka an soi saknu in tu ma biak po theilovin an khung khrang ta hlom ni in an soi chung mi te zinga student union vice chairman na thokmek ku zotet 9 anti phei chu human rights activity ranga alo tel ve thina wangin an soi sana zuala a hriat na a hlo hial nia soi ni in en kol na engma an pe chuang lo ani heng Zirlai politics awanga tang te hi an ta na tur room atangin room danga an sona an son nu chuan tu ma biak po theilo turin an da rang ta nia soi ani hetianga an hruai tu te man an ni chungchanga Burma student union point thu chua siamin diklo taka mian man te chu sipai lam hian chua zalen thuai se an du thu le tang te hrisel na an himna le an rights thataka dong tura mi pui lam point ma la tura an du thu an soi tan ina hun mangmek te hi an din hmuna thalo viu mai ne soi ni a thlaphan om tak zeta chuwangin sipai thu nei na pai thlak tuma bei mek mi pui te po hian chanchin an hriat dan ang zelin
tan ina omte tran pui thei tur zonga in buat sai atul thu an soibok rengun khopuya po mani December ni soma silent strike an nei tuma thla lo latu independent journalist usunain anti an man ve boka an remna lama aboral ta ni in voin khan an soyani December ni som khan an rampum huapa silent strike an nei awangin rengun khopui mun sang om dan thla la kualina waka khopui lailia man ni in nimin December ni som pali khan aboral ta ti athian te chuan an soya achung te hian a ruang an la thei do nem ti ero an soi thei mai bik lo ama ang bok hian independent journalist dang kuzo chun an man boka ani po achan chin tu man an la soi thei lo December ni som pathum nimin tlaida rukvel khan rengun khopui line ta ya township veng number som pani na sipai do tu pol lamin boman ti puakah boman kam mek lai hian an kam zo fel ma in anti puak palta ni om takani hliam tuar pathum an oma chung zinga pakhat ku kong miat anti kum som pakomi chu ake atli awangin atlan ve thei talova midang pani chu an tlan ta ni in Myanmar naw chuan a soya chutia hliam ma ne na tlan te po voin khan motorin an suwa an man le ta ni in a soibok heng hliam tuar pani te hi mun him lama kalpui tura bai ka an thiar mek lain hlain ta ya township suilin pan market bula motor te pani in an kar che ta a an suthluk nuinan manani asutu te hi sipai uniform halo an kor noya bulletproof ha an nia bike khaltu po an man ngal bokani PDF laminan soidan chuan nimin an man ketliak po khan eng en kol na thama ala dong mia lo ani ome nimin tuk dariat vel khan KNU brigade 6 ramchan huam chunga leke ko khopui thar area chunga terrorist sipai zani layan luta mian chek na sahle a mi som pathum an man khamaya zangale somrukna sipai te ni in PDF zongin munlila ya anin thena sipai zani vel an va kani terrorist sipai te hian buddhist monk te chen na ina kem siama omhun han khwat lai lo kan ching hle maya tanin tari time ina soidan chuan voin December ni sompali po khan terrorist sipai te chuan taya chong township pinto khwa buddhist puithiam te chen na chen ven dila an puithiam ten remanti lawawangin monasteria anda motor pani chu license nei lo ti in an chu sakle tok mayani Mandalay region tongta lama chuan nimin pia khan PDF tele terrorist sipai te anin kapa sipai palian thi ni soyani makui khopuya municipal office le MPT office nimin chun lai vel khan boma puak bok December ni sompali voin chunhudar ni le chan ve vel khan falam khopui chinmual venga thingpui dora thumek utan win anti engineer thokmek pakhat chu tuti hriat lo tenan kapa hliam na tak tuara damdoi in an panpuim nu in damdoi in aboral ngal nia soyani ani po hi falam khopuya dalan throl tak nia ngai ania enge mochen abik bo nu in alo lang le a ti hian an kap hlum ta ni in falam le ha kha lam media te chuan an soi falam hi kan hriat angin chin state khopui jinga chuan la buai lo ani a voina dalan anda thave ta a khopui hi engtin nge mo omzel don ni tukendar sari le minute somli vel khan kan ko khopui sikul kota dalan pakhat chu alua ka ni in an ka na hmuna aboral ngal bok voin chun lai vel atang khan chonhudar ni thleng vel thantlang khopuya in then khat akang le nia soyani boka voina in kang hi inengza chi ange ni ti ero an soi thei mai lova thantlang khopui hi akang zo tak ngia lang ti a hlo thon omani hi December ni som pathum nimin khan kan chief minister duom tak puzoram thanga chuan chin state chief minister lo ni thin tuna ral tlana hun mangve mek salai lian loi le lodo palai then khatte akoma puzoram thanga chuan Mizoram ral tlan te tan tanpuina pek chun zom zel ani tur thu soin central lam hian direct in ral tlan te hi tanpui lo ma se reilo te chuan aron cheve thua yang atia Myanmar ram hi nakin reilo te democracy ram thatakani thuaya be sei om hleni ati ole voina ta na Myanmar news kan mu thei ang kanan ti chua chu khati zong kha ani a INP Mizo channel clear tu ten
min hlut saka min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me